ججنا مالبات الشهيدة حموكا يك بيك ام بيروز كن ام بجنا خجوار الطويلن يدو ججنا هر پێشمەرگەکی قەهرەمان سنگەری شەرادا ئەم پیرۆز دکن جژنە سەرۆکی هەمی کووردا مەسعود بەرزانی ئەم پیرۆزکن جژنە سەرۆک نێچیروان یەکگوهاتی هەڵبژارتن ji berlemanê Kurdistanê îro em cejna pîrozka em bêjin sed carî pîroz û bibark bê cenabî serok. Em cejna miletê xwe Rojavayê Kurdistan hemûkî de em pîroz dikin ewa hevalê me wa layîngerê me ew ê asengî kevine pêşiya wana de diçîne kuca devre asengîkek kevê pêşa çi siyasî bê çi yeka civakî bê çi sûretî me bê asengî dikevin pêşa de em ji vê dê dibêjnewa miletê me layîngerê me hevalê me hûn aptalin we erd neberda we erda xwe neberdaya. Dûbare em cejna we pîroz dikin ام دبیجن جی ان شاء الله جشن رمضان وری ام وی جشن ام تبل روجاوای کردستان ام حمو پیروز بکن ام جشن ملت خودی پیروز بکن ام حمو مل بمل ام نام ملت خود بن جبرگو ملت ما بحاجتی ما بحاجتی و پیشمرگه بحاجتی هر یکی ما یه خورت ما یه کچی ما ام دخوازن نزیکترین وقت ام حمو ام لبکن چیکی گو هی قوا سیاسی روجاوای کردستان دا ام بگن هفدو جبو خاطر گو ام حمو وگن سر خاک خو ام حمو وگر مال خو پیشمرگی ما وگر مال خو هر کس کی وگری سر اخ خو نام ملت خود دوی کدا برغم انه ام بده ام نام ملت خودنا ام عردام یا جناب سر گوت نمه هوان الجماعه لبدي امجي تخوازن هر يكي گوش بده تخوازن گوت بگری ويد دا لواده بر خدا دوا ول دوي خان ي خدا ناملت خدا الويد كده ناب اهل خدا الويد كده ججن خو پیروز بكي بناوي خدای مزون دلوان بناوي دزگاه شهید کردستان سوريا لقي حرم كردستان به هاتنا جشن رمضان پیروز اوی جشن عمل همي ملت کرد و مسلمان پیروز دکن تایبتی کردین مین روش آوا گلی مین روش آوای کردستان املوانا پیروز دکن هر وسا پیروز باهی که گرم آراسته مالبات شهیدین برزین خواراگرد کن کو او شهیدین کو همی گاوا خوینا خداینش پیخمتی برگیری کرن ج خاکا کردستان پیروز میوی دکن که خدا تعالی في روجانه که روجا خوشی روجا براتی روجا آریکاری و روجا رحمه و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم گوتیا الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء خدا تعالی برحمه خو مربی خدا تعالی اشتی و آرامی بخد ولات مدا و حمی ولات مسلمان دا تایبتی ناف کرد مدا و خوشی و براتی بکوی ناف کرد حمی هدا به الكفتا جشن رمضان پیروز ام المكتبه بارتي ايرو رونشتينا ام پێشوازی مهوانی خود کن مهوانی ما سردانا مكتبه کن جبوي عيدا رمضاني ام جي بفيها الكفتي ام عيدا ملتي كرد كردستاني لهرچا پارچه كردستاني پیروز دکن جشن رمضان الجلي كرد پیروز دکن طيبت و جلي مسلمان و همه انسان جیانی دا ای خیرت خازن ای آشتیت خازن از بجر رنگ ودانا سالی ای سال دیاره یعنی بهترین برای ملت ما بخیره بهترین وسا هستك مروف تشيد به انه الآوا كرنا دولتك الآرامي الهدوء وق عرب البيجن از قال لك خوشم سال از باورم انه تشتي تشيد بن حمجي ويد خدمتا قال لي كرد وكردستان دا وانا